Akashbani Imphal R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur na mapung phawa raijya okhibagi yankhayumdoi suba state rude thorom ngasi pangthokli Mukhyamantri Nongthoman Biren hai raijya ama sakhot pa haibasi lambi thong khara pharaga sakhot haiba yaroi masigidamak imung khudimak thongmanana sakhot minaba haibasi khwaidigi maru oi Set Humudra Leba Delhi Vidhan Sabha Mikhal de Mere Satru Kamapudra Mapanna Lamba Taunaragani Mikhal Mathang Thagi Mangada Pangthokani Amasung Donald Trump na America gi Niputre Suba Rashtrapati Oirapada Pradhan Mantri Narendra Modi na Nungaiba Phongdokre Manipur na mapung phawa raijya okhibagi yankhayumdoi suba state rude thorom hoji pangthokli thoromjia saruk yaraduna Mukhyamantri Nongthoman Biren hai raijya ama sakhot pa haibasi lambi thong khara pharaga sakhot haiba yaroi masigidamak imung khudimak thongmanana sakhot minaba haibasi da pandam thamduna yumthong khudingi senthok lahen ba haibasina khwaidigi maru oi Mukhyamantri na hojik oiba raijya asigi tangdu laita daba phim asigi matang da hai ekoi khudimak amato oina punchinduna samisa khudimak thengna minasi Mache tabi wakal thadok tuna tangdu laitaba lamdam ama ohenbada ekhoi khudimangna achobo thodang yaminasi Siri Biren makhata na hai sarkar asigi war on drugs campaign hauji phawda lupa koti marphu henbi drugs sing manghan kre miyoi kaya amana aina yadaba mawngda popi tharambi da phagat kre masigi mathakta sing amasung tapaki mafam kharada drugs sung phom khara lerma thengna badagi security force amadila nailop singna thugaiduna manghan balai kre Aikoi poppy destroy tawi hujik su yengbiyo nahana ina salu bodu dai da aina kapakpa photo der le hori da poppy ngata aigi surveillance am khar copy mayam kene mayam na phangbang am da mayam ai phangna na ba hone aigi mi lai kapa ga mafam sport tu da hujik phau da han da ba drugs dai da ba aroi mi da leidi ba six adana mase akoi ngasi wasang mina se punna manipur praja punna drugs se Masimadi akoi maru phangnai khoi amat toina leminarga muthut minanaba state sedagi hona minasi haibasi made ngasi ge chumba state days day place toningi Numit asga mai lenana Mukhyamantri Nongthoman Biren No Manipur Volume 1 Koba Directorate of Asiat in Puthokpa General Knowledge ki Lairik ama amasung Department of Administrative Reforms Division Manipur na Puthokpa Good Governance Week lesson kunmari koba lairik amasu phongki Tharomashida Mukhyamantri na Sangnai Theatre Director Ratan Thiamda Lifetime Achievement Award Kosinaki Amadi Assam ki DGPM so Police Officer Nipan Yauna Manipur Police ki Police Officer Humda Chief Minister Recommendation Award Kosinaki Manipur Sarkar ne sindana Imphal ahan Manipur Rifles ke parade ground pangthokpa tharomaduda Mantri Singh MLA Singh amde sarkar gi tongan ba vibhag ke official Singh su saruya ki Tharomasi gamai lena tongan mana mathum su enthoki Numit asna lakpada Rashtrapati Draupadi Murmu Pradhan Mantri Narendra Modi Congress Losingba Rahul Gandhi yauna Losingba kayana Manipur gi miyam de aipa paujel pirakli Social media thagalakpa warol amada Sri Modi na hai Raija asigi miyam na lebak asigi sakwa thorangi lambi da asoba thaudang loduna manglom da sangsilakli None Zilagi Longmai Trida Labor Multipurpose Hall Danga Simyang Nimit Pangthokli Masida Sarkana Paketpa Tongan by Patron Kana Basing Hakting and Miam the Fangali Taromas the Miam the Kangni Basing Mele never be back in Muisinga Hakting and Unodun Tabak Paket Payagani Miam in Mid Ashida Tongan Bibaki Stol Tarate Chohangli Jiribam Zilla the District Administration Sinduna Contract Ruksuba National Road Safety Mankamari Lenena Wasak Lobi Thorom Amangarang Jilla Dugi Deputy Commissioner Krishna Kumar Lusingduna Pangthokre Deputy Commissioner Lusingduna District Road Safety Vehicle Sticker Launch Togduna Jilla Dugi Gari Mapusing the Kushineki Campaign as a taski Contra Mathai Pauba Satagani Should be our priority. So always drive slow. Take care of your companions also. Avoid drinking alcohol. So that you can save not only your life, but also those persons who are driving vehicle on the road. So be the road safety hero.
जय हिंद जय भारत। स्पोर्ट्स मंत्री गोविंदास कोंथौजमना हाइरी उत्तराखंड था असगी कुनिपान हौगदौरिबा 39 सुबा नेशनल गेम्स लेसिंगनी 15 मणिपुर महूत सिंधुना सरुक यागदबा राज्य असकी सानोरीसिंग की चथोक चसिंगी सेनफमसिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुतांग एसोसिएशन सिंगदा पीबा हौरगनी अदुबु चैनलबा लेबा एसोसिएशन की ओइनेदी सानरोय मसा मसा दा ओइने पीगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी। सीट हुमुद्रा लेबा दिल्ली विधानसभा मिखल द मिरेप 7,7 लंबा तौनरगनी मिखल मथंग थागी मंगा द पांगथोकनी भोट मसिंगना फेब्रुआरी 9 द थीगनी मिरेप लिसिंग अमगा चामगा कुलहुमदोइना मिरेप से पिसिलखी मदुगी मनुंग द मिरेप 4 कुनमरी दगी मिरेप से सिंग याखिदबनी मिरेप से पिसिन गी अरोइब नुमित्ता मिरेप सिंगना मिरेप 7 मागी मिरेप से सिंग पिसिलखी मिखल अस्ता बीजेपी ने सीट 9 मिरेप थागतली लेमोरिबा सीट अनि अदुना मखोगे चुंगसिनाबा जनता दल यूनाइटेड अमसुंग एलजेपी ने थेंगनगनी कांग्रेस ना सीट 9 अमसुंग सरकार पाइरिबा आम आदमी पार्टी ना सीट 9 मक्ता मखोगी मिरेप सिंग थागतली हानेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विधानसभा केंद्र ओइरिबा न्यू दिल्ली दा मिरेप ख्वाइदगी यामना मिरेप कुलहुमदने लंबा तौनगनी अदुगा पटेल नगर अमसुंग कस्तूरबा नगर दना ख्वाइदगी यामदना मिरे मंगा ना लंबा तौनगनी। अमेरिका की 93 सुबा राष्ट्रपति ओइना डोनाल्ड ट्रम्प ngarang wasek लौखरे मसी महांगना लेबाक अदुगी राष्ट्रपति ओइना wasek लौबा अनिरक सुबनी श्री ट्रम्प ngarang अमेरिका की वाशिंगटन डीसी दा लेबा कैपिटल रोटुंडा दा चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ना wasek लौखी अदुगा उपराष्ट्रपति ओइना जेडी वेंस पो जस्टिस ब्रेड केना wasek लौखी wasek लौबा तुंगदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ना हाई मांगना इहान हना लौखटकदबा खोंगथांगदी नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लाउथोक्तुना मगी खसना हंथाहनबा अमदी पोचेगी ममल हंथाहनबा हाइबसिनी wasek लौबगी थरोमदुदा मपाल थरो मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर सु सरू याखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना डोनाल्ड ट्रम्प ना अमेरिका की 93 सुबा राष्ट्रपति ओना wasek लौखिबदा नुंगाइबा फोंदोरकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सोशल मीडिया थादोरप वारोल अमदा हाई भारत अमसुंग अमेरिका ना पुन्ना थबुक तमिनदुना लेबाक अनिगी याइफा थोरंग क्या तरकनि हाइबि आशा साउंगना थमली अमसुंग मालेमगी याइफानेबा थोरंग क्या सु तुंगी मिरोल गिदमु येंगदुना पाइखलकनि हाइबिगी थाजबसु लई उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर नोमे खोंगचतंगसी छत्तीसगढ़ की रायपुर चटकनी माकी खोंगचत असिदा आईआईटी विलाई आईआईएम रायपुर अमसुंग एनआईटी रायपुर की महिरोई सिंग उनदुना हेना फबा भारत अम ओहनबदा मखोगी वाखलोन हाइबसिदा वारी सानगनी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हाइरी लवु सिंगुबा हाइबसिना लेबाक असगी तुंगी यामना मरुओइबा सेक्टर अम ओइगदौरी एक्जिम बैंक एनुअल साइटेशन के थरमदा श्री नागेश्वरन वा ngangladu लवु सिंगुगी मतंगदा मरुओइबा वाफमसिंग थमखी सानबकी पाउदा ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन की मयंग मखादा ऑल मयंग इम्फाल मुस्लिम यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना मयंग इम्फाल द पांगथोको मरी सुबा राज्य थाकी सीनियर ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट लेसिंगनी 19 की फाइनल मैच ngasi सानरगनी YMDO Heirangkhongjam अमसुंग AMIMYDO मयंग इम्फाल का फाइनल मैच असिदा थेंगनगनी रोरकेलागी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दा चथरिबा मेंस हॉकी इंडिया लीग की ngarang सानिखिबा मैच ता JSW सुरमा हॉकी क्लब ना सराजी बेंगल टाइगर्स पु पांजिल अनि अमदा माइथिबा पीखरे रांची की मरंगोंग के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम सानबा वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग तना JSW सुरमा हॉकी क्लब ना दिल्ली SG पाइपर्स पु पांजिल मंगा अमदा माइथिबा पीखरे अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हना मणिपुर ना मपुंग फाबा राज्य ओखिबि यांखैम दे सुबा स्टेट रु दे थरम असि पांगथोकली मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाई राज्य मा साखत पाहाइबसि लंबि थोंग खरा फरगा साखोले हाइबा यारोय मसिगिदमक इमुंग खुदिमक थोंग मानेना साखत मिनाबा हाइबसि ख्वाइदिगी मरु ओय सीट हुमुद्रा लेबा दिल्ली विधानसभा मिखल द मिरेप 7,7 लंबा तौनरगनी मिखल मथंग थागी मंगा द पांगथोकनी अमसुंग डोनाल्ड ट्रम्प ना अमेरिका की 93 सुबा राष्ट्रपति ओइरकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नुंगाइबा फोंदोखरे पाउ लुइजरी।